Mim kut top lam gan lo thleng le ta I se zo te channel clear tu te chi bai le ve ko le tun tu ma hianin tun lai khovel in hermeka India foreign policy ron su boi theile Pakistan malak na then khatte chumi ina India na hel thil Pakistan Thusawi nimin maya UN General Assembly voice somriat na a Pakistan Prime Minister Thusawi te tin US le Pakistan ina thodun na thar an siam tele Pakistan Prime Minister le an Army Chief White House Donald Trump an lo mi khwal chungchang le an thu le late India ta na hriat nom lo tak thil thlengte chutiang le kai nei te chu han ngai thla kan tum do na chutiang lampang chu tun tuma chuan thla kan tum do na ni kan hriat tangin India le Pakistan ramri boina top theilo a ania India independent phat le Pakistan in dan na tangin ramri boina yawang hian heram pani hian tuk chok thapo an nei hlei theilo wania indona te po local pui hial to in chutiang khop chuanin heram pani hian voini thleng hian policy nanglo takan kalpuya tuk khat tho suala indo thei mai din huna anding reng tila kan soi sualom love heti lai hian India elpui Pakistan hi US hian tun hnaya abe thavio mai Donald Trump hnuaya hian malakna heram pani hian an kalpuya Pakistan po hian US hian tlon vio mai boka mania nili chung India Pakistan indo lai khan Donald Trump chuan kha indo na khakati top ti in ron puang ani kha India ho tu te chuan nan ngai dana ni lawa abikin opposition party chuan India buena chu India na chingfelang haram thenom ne nan chingfelanga ram dang anin rol tur ani lo ti kha an ngai dan le India dinna ani thina ni kha chuti line Donald Trump an India Pakistan indo top na kha kai ma ro manna ni tiang zong khan ron soya India politics a point beina ha chua pha renga ni chuti lai chuan in Pakistan chuan India nena an buaina chingfel turam malatu chu Trump ni in khovel hriat an puang thunga Donald Trump chu Nobel Peace Prize dong turin an recommend don thu te Pakistan chu an puang te deu dewa Pakistan sipai ho tu Asim Munir te po US azinin khantiang khan thodun na tha tak an nei zia te an lan tir ani kha chuti line Pakistan le US chuan in remna han lo siam ve boka oil laglu chungchanga te khatiang khan US le Pakistan chuan remna tharte pon siam ani US le Pakistan chuan an inzomna an siam tha a Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif Army Chief Asim Munir te chuan Oval Office Donald Trump in huna an nei US President Donald Trump chuan Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif le asipai ho tu Asim Munir te chu White House ami khwala an pani hian miro pui ti in Donald Trump chuan afaka kumtam tak chung in rin tok lo na hnuwa Washington le Islamabad chu tuna chuan an in zom le ta an in zom na an siam thar le ta ni ti hei hian ati chiang ani ti in Trump chuan a fak hle nimin lama White House Shehbaz Sharif Trump an halo mi khwal hi tun hnaya US le Pakistan borok that zia pholan na ni bok Oval Office meeting video a chuan in Vice President J.D Vance po alanga in biak na te po an nei ani an hlim hle ni in video clip ate chuan alang boka Analysts te chuan Sharif a som na angin Washington chuan South Asia malang na thar kalpuya tum ni tarlan ani boka tun na Donald Trump chuan Afghanistan Bagram airport lak let atum thule adu thu kha hasoya kha kan video masalama te po kan han tarlan jok to kha chumi tur chuan in Pakistan chuan US malak na chu athlop don Afghanistan Bagram airport US sipayan lule theina turin Pakistan chuan kong azon pui don ni tarlan ani bok Pakistan hian global geopolitics alailum halwa ve mekania Arab Gulf ram te tho pui tu nai takan ni boka strategic value a hianin antangkai vio mai nuclear al thuam na yan ni na hi ngai venan hlona chan pakhat ani boka Middle East na sa takin danglam na han thlen meka tuna hianin Saudi Arabia nen thodun na lian takan na ya Saudi ti thin rim tu chu Pakistan ti thin rim tu an niya Pakistan melma chu Saudi melma ti hial khopin Pakistan le Saudi khanin remna an nei ani nge kha US le India inzom na atlan hiam meka chu ti line US le Pakistan inzom na a chak chhove so ni hian a hriat bokani UN General Assembly voi somriat na Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan thuwa soi bokani Pakistan in sumle pai lama harsatna atolain international support adil tharmek Trump hian General Assembly sideline
Islamic Nation pariat atangin top official te a kom boka mase Sharif White House a somna dong tu chunani Trump tan chuan Lawm an pakhat a oma Kabula Bagram Air Base alwa thena turin Pakistan hian ma alak pui theirin ani kumsang nela somni pakhata US sipaiten Afghanistan an chua san to hnuwa tuna hian Bagram Airport hi lua le tumin malak na mekani hi kan puan tak to kan puan tong khan Washington in helai Bagram Airport hi China run lian zel tur norlet na tan khochaklam a foreign policy chemal na tan apoi mo hle a hewang hian helai mun hi US chuan a mutai thar hle Taliban da chuan US in base lak le temo luale antum hi a thleng don lo ni an soya US ruam man na hian hnol thu Taliban da chuan an soi to ani kha hewang hian Pakistan chu helai bela American strategic goal ta na thopui poi mo taka achang chhodon ta tinani he biala buena chuak le mekte Washington chuan Pakistan chu ta chuan ake atan apte pui banana mang le don ni na ngai thebok Sharif le asipai ho tu Munir te hi Pentagon du sa mangin US foreign policy chom nung turin tlar mali sa nom mek nia ngai thaini bok Munir hian jun thla tangkhan US voi ni alo tlo to tuntum hi voi ni tlona nia hei hian Pakistan le US in kung kaina nge sia hatar lang bokani Pakistan si paiten India ram chunga firfiak manga tharum thona han thlen mek lai hian chuteng chuan US White House chuan Pakistan ruai tu te han lo mi khwal thung tunkar chunga German broadcaster pakhat nena anin biak na Pakistan network rang te chuan hemi chungchang po hitar langin Inter Services Public Relation wing ho tu Lieutenant General Ahmed Sharif Chowdhury chuan heti hian a puanga Pakistan rilruwa chuan in Pakistan a firfiak chetna anga soi ho hi thil dikani lova India ram chunga firfiak chetna anga India na puan fo hi kan thil ti le kan bultan engma omlo ti ina soi India hian firfiak a thlop jok ni in Pakistan lam chuan an pu hlo thung khovel ram chak jok te chuan buena chin felnan in rolanga in an soya kha India le Pakistan buena khan Washington hian ma ala ni in Pakistan lam chuan an soi puanta kan khan me thla India le Pakistan nili chung an in dona kha in dona ti top na ta na malatu chu Washington ni in Pakistan chuan a soya hewang hen Donald Trump chu Nobel Peace Prize dong turin an nominate hial ani kha economic lama po Pakistan chuan US atangin item export an nei hi US a Pakistan in bungrua an thon lu hi za som pakwa chau tarif US hian alak saka za som hi panga tangin za som pakwa an ti tlak niam sak thung ani India chu za som nga in tarif an lak sak mek ani kha America and Oil Reserve Investment kalpui ero thun zom malan ni zel thunga chumi danglam na chu India tang US thil thon lu atangin za som nga a choi tira chu ta chuan Russia oil le atangin za som ni panga choi tira ni awa in za som nga US chuan India tangin chi ala thilman ala mek ania India le US sumdon ton na hian India hi a hlok jok ni in Washington chuan a soya dollar tluk le ding on somli borvel zetin ani chuti la chuan Pakistan ro chuan trade deficit an nei thunga Analysts trend khat chuan India tarif sang hi sumdon na lam hani bera rampan hin jom na lam ani lo ni an soi ve thung US and Middle East ma alak na hian Pakistan hi amang tangkai ni in mi then khat chuan an soi boka US le Pakistan in somna ti punna chhana niari nomboka kumsani le som paret khan US le Pakistan in leichin na atlan hiam viawa sipaitan puina US khana ti top saka Indian and injomna nget jok sani le som paret khan US chuan kalpui thungani Biden administration nuaya khan contact atlem hlea Trump hian Pakistan kha firfiak te chen na mun ani ti khana soi thina chumi ngaidan ti botum chuan ma ala bok ni in a hriat Asim Munir hian jun thla khan US kha lo tlo towa White House a hian mimal takin ruai tu then khat te nen in bia an in koma darkar ni chuang zet khan tiang khan income dan lo nei to bokani India le US in kara tarif poina na sa takara Prime Minister Narendra Modi man lo wangin uena India ayo in Foreign Minister S. Jason Karatel thungani kha Pakistan in Washington a diplomatic outreach anei hi Pakistan le US in zomna tan thilpoi mo takani don bok heti lai hian India le US in kar boru ka chle ni na hriata Washington hian H1B visa fi lian takin ala chho ta meka
Iran rek na ti top tumna ombokani India in Chabahar project avau khanna asiam bok UN General Assembly podium atangin India chu Russia in dona thlop tua pu ani hial bokani he thutluk na hi H1B visa program fi sang jok la tura thutluk na siam nuani in Donald Trump le Modi ten birthday lomna tana phone call manga chibayan in book nuwa po he anin leichin na hi ala chereng Pakistan hian World Bank atangin dollar tluk le ding on somli borvel apuk mekania trade package chungchang apo in biak na nei mekani Trump hian Pakistan oil reserve mason jok na konga tho ho pui atum bokani ka chudiang khop chuan Washington le Islamabad te hian tho dun na handuang chho meka April thakhan mei thla buaina achua malok khan rampona Pakistan mi enga mozat chuan Kashmir ramchu jugular vein ani thuan soya India chuan Shehbaz Sharif an UNGA Thusawi chu a hel hle nin media tam takten an tarlang Pakistan hian Osama bin Laden ahum him tia puna chu Pakistan chuan an hnial thunga India chuan Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chu UNGA Thusawi firfiak ya choi moi ni na soya thudi komsa ati danglam ani tin India chuan apu India chuan Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chu United Nations General Assembly ya thuwa soi wangin a soi sela Islamabad chu firfiak te choi moi tu thildik lo ti danglam tu ani tin Indian thu chuan a soya Shehbaz Sharif thu soi zo United Nations General Assembly ya India chana diktak mangin UN India Permanent Mission Affairs Secretary Petal Golot chuan natakin Pakistan a soi sel zui bokani Mr President he Assembly a hian Pakistan Prime Minister hne na tangin thom janei lo ngai thla kani hei hian an foreign policy a firfiak pol te choi moina lan tirna atelani masa eng drama le eng level apo chutiang dot chu thup thayani lovani ti in petal gatlok chuan a soi UN General Assembly voice somriat na a general debate thuwa soina Shehbaz Sharif chuan operation sindur chungchang a soi langzawa mei thla a nili chung in dona thlenga khan India jet zinga pasari chu an ka thlak thuwa soilang Air Chief Marshal Amarpreet Singh chuan Lamhasa kan operation sindur nei chung khan India jet te chuan Pakistan fighter jet pangale thlona lian tak pakhat an ka thlak thu a soibok Petal gatlok chuan April ni somni panga san hele somni panga UN Security Council a Pakistan chuan Resistance Front Pakistan sponsor terror outfit chu India Union ram India ram chung Jammu and Kashmir pahalgam chumana khwaljinte beiturin an ron tir luta barbaric massacre an thlen ta ni tiana soi India chuan UN in khoma hianin India le Pakistan chuan in beina viau maya firfiak thilti lan tir tu le firfiak chomsai lian tu angin India chuan Pakistan apua Pakistan lam chuan India ral thuam India thlona pasarian ka thlak thu wartaken an soi ve bok India chuan mai ni saria pahalgam za firfiak beina khata mi somni paruk thina phubalak na tan be pui thlak na kalpui ani kha Pakistan option Kashmir a firfiak mun ma te an beya firfiak mun ma be ti lo chuan Pakistan chuan a sipai te aron tir zo karal thuam mangin India ram ri a mihring cheng te civil poisoi lo te aron ka pani kha thalak pakhata chuanin hei hian thutam taka soya operation sindur khani in India sipai ten Bahawalpur le Murid ke terror complex a firfiak enga moja tan that niin thalaka chuan langa Pakistan sipai te le official senior ten hetiang firfiak langsar tak tak te vuina huna kan an telpuya choi moina han hlana ni hei hirin hel ruala ni lova Pakistan in firfiak pola tho pui zia le a thlop zia phaulan na chiang takani tin India thu chua chuan a soi vele bok Pakistan Prime Minister chuan Kashmir chungchang a soya Pakistan mi puite chu Kashmir mi puite ne nanding dun don ni na soi United Nations kai roina hnuaya Kashmir chuan anmani du thlan na in ram pakhatangin an ding chuak tur ni hei hi an dikna chanvo ania chu an hmu ngei ka be sei ti in Sharif chuan a soya hei hi India thin tirim tu pakhat chu ani bokani Sharif chuan Pakistan chuan firfiak pol te chu engang point rong ti danglamin in thlak danglam ma se atem thu soya aram chuan pon lama tanga tanpui tu firfiak ama chon mek ni na soi Tarik i Taliban Pakistan te Balochistan Liberation Army tele Majid Brigade atangin be pui Pakistan athlaga ni thina hei hi kan ma chon mek ani pon lama tanga helpol pui tu te hianom ngei ni in Sharif chuan a soi hei hi India ron puna ve ni in langa India ming chu soi ri chelo ma se
tuna Pakistan a helpol chet na rang kan tarlan thin Taliban Pakistan te Balochistan Liberation Army ti tele Majid Brigade te hi India in ponlama tangina puini in Pakistan hi an nga ya maro chu UN a Pakistan Prime Minister Thusawi Khan India ming ero ti lan ani lo thung ole seidon chon seitur tam taka oma India le Pakistan in kara buaina neu omangte tuna hian an kara thalo chhole ta veu maya mania Saudi Arabia ne inremna khatianga an lo siam te po kha India tan chuanin ngoi bo pui chi ani lovani kha khatianga ram then tu khat tho sola in do thei mai din muna ding dun me kan ni lai khan Pakistan nena buaina nei chu Saudi tan buaina hatling vedon ti ania Pakistan mel ma chu Saudi tan mel man ni ti hel khan in rem na khan siam ania India tan chuan kha thil him lo takani tuna hian trama hnuaya hian in India le US in kara thodun na atlan hiam me ka nia chu ti lai chuan Pakistan nen an thodun na siam tha chho ve mek bokania hi enge a chan niang Trump hian foreign policy ron herdang lam me ka nia India chunga che dan thin le Pakistan chunga che dan thin te ati danglam chho me ka nia Pakistan ni nget zo kena kwa chho me ka ni enge thlengzel don kan ngai chang zelanga heram pani India Pakistan buena po hi ngai nom chho khop maya seidon chon seidur tam tak om thayo me mara chu khati china kan du tok leanga thu thar romang angte he chena la hen kan ngai thazel tura ngai la khovel thu thar langsar han thur bing ngai han bi chian ngai ang chi te he chena la hian kan ti chuak zel don nen lo ngai chang zel don nia